Furaha ya kweli kwenye maisha inatokana na vitu vitatu. Namba moja, kuachilia yaliyopita, yaliyokuumiza. Yaachilie, yameshapita. Na maandiko yanasema msiyatafakari mambo ya zamani. Tazama nitatenda neno jipya, nalo litachipuka na nyie mtaliona. Changamoto ya watu wengi, tunaendelea kutafakari mambo yaliyokwisha kupita. Unaendelea kuwaza mambo yaliyokwisha kupita. Huyu fulani amenikataa, amenionaje? No, kama jambo limeshapita, na wewe jifunze kuliacha lipite, ili Mungu akufanyie jambo jipya. Na jambo la pili litakalokuletea furaha, kubali na ulichonacho leo wakati unasubiri makubwa ya kesho. Kubali na hicho ulichonacho. Kikubali, kifurahie hicho ulichonacho wakati unasubiria kile unachomwamini Mungu kwamba atafanya. Na jambo la tatu, acha kufuatilia maisha ya watu. Kuna mtu kinachokuumiza kwenye maisha, unafuatilia sana mambo ya watu. Unafuatilia sana maisha ya watu. Unafuatilia sana maendeleo ya watu. Focus na mambo yako, na huku ukimtanguliza Mungu mbele. Na Mungu aliyewabariki hao ndiye atakayekubariki na wewe kwa jina la Yesu. Na huyu Mungu hana upendeleo. Maisha ni foleni, kila siku inasogea. Inawezekana na wakati wako umekaribia kwa jina la Yesu. Fuatilia maisha ya watu kwa lengo la kujifunza, lakini hakikisha hauruhusu moyo wako kuumia. Na mimi nimekuombea Mungu akufanyie na wewe kwa jina la Yesu Kristo.